አፍቅራችሁ ታውቃላችሁ? በለው መልሽ ተከልሽ እኔን ተናግሬ አውቃለሁ። ተጠይቄ አውቃለሁ። ብዙ ነገር ነው የተማርኩት በሷ ማለት ብዙ ነገር እንዳቅን ያደረገችኝ ማለት በሷ ማለት በልጅቷ ስም ጥራ እንዳትልኝ ማለት ፕራይቬት ነው። ፕራይቬት አይ ባይሆንም ያው ፓስት ነው ችግር የለውም። ግን ብዙ ነገር እንትን እንድል ነው ማለት ለኔ ጥሩ ሆናልኝ አይደለም እኮ በቃ መስመሬ እንዲህ ያደረገችኝ በቃ እሷ ናት። የሆነ ስትቀጣ እኮ በቃ ልክ ትገባለህ ሰከንድ እንድልም ያደረገችኝ እሷ ናት። እና ስለዚህ በህይወት ላይ ተጽዕኖ አላት ማለት ተጽዕኖ ያላት ሰው ናት። ተጽዕኖ ያላት እኔን መንገድ በማስያዝ ነው። ገብቶሃል? አልባሌ ቦታ እንዳልሆን ምናምን። አሁን ከእሷ ጋር ሆኜ ቢሆን ጥሩ ላይፍ ላይኖረኝ ይችል ነበረ። ግን የተማርክበት ነገር አለ። የተማርኩት በቃ በፍቅር ተምሬያለሁ ነው። ለዛ ነው ሰከን ያልኩት። በጣም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኒ አከም ጅርተን ነጋ ቀብደኒ ጅርቶ መተቃሌ መተቀሽቲ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ ወይ? እንግዲህ አቤት 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 ስድብ፣ አቤት ስድብ፣ አቤት ስድብ፣ አቤት ያበሻ፣ አቤት 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 አቤት። ሀፍትሽ ዛሬ እኔ እንጃ ተኝቶ ያደራል ዛሬ። አረ ባካችሁ ተው፣ አረ ባካችሁ ተው። አንዳንዳችሁ ደግሞ ደግ አረጉ ጥሩ አረጉ ነው ደግ አረጉ ያላችሁ የጨበጨቦችው አላችሁ። ብዙ ሰዎች አታንጨበጭቡ፣ እውነት ጨብጫቢ አትሆኑ። ስድብ ማንን ያስተካክላል? ማንን ያስተካክል? እስኪ ስድብ ማንን ምክር ነው እንጂ ሰው የሚያስተካክል ስድብ ማንንም አያስተካክልም። እውነቴ ነው የምላችሁ። የበለጠ የባሰ ይሄዳል እንጂ ማንም አይስተካከልም ስድብ። ውይ ዛሬ የሀፍትሽ ቤት ማት ነው ወርደባት፣ ማት የወረዱባት ማት ስድብ መንቋሻሽ። ለዶራል ምስተከ ያስተማርክክ ነው፣ ለውሸት ቆምክ ነው፣ ፕራንክ ነው። አስተፍርላ ሃይሜሮ እንደዚህ ያረጋችሁ እሷ ቆሾሻችሁስ እናንተን። አረባካችሁ ተው ተው ተው። በአላ ምን ሆናችሁ ነው? አቤት 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 ያበሻ አቤት። እኔ እንጃ ሀፍትሽ ግን ይሄን ጽሁፉን አይቶ እኔ እንጃ ተኝቶ አላደርም ዛሬ። እውነቴ ነው የምላችሁ። እሱ ያለ አሁን ትልቆች ተቆጠቡ ያላችሁ ቦታ እንትኑ የወጣት ነው እንጂ የእናንተ አይደለም የምትሉት ነገር ቆጠቡ። የምናገራችሁ ነገር የድሮና የዛሬ አንድ አይደለም፣ ተቆጠቡ አለ። እኔም እንደዚህ እያልኩ ነው ሁልጊዜ። እንዴት እንደዚህ ትላለህ ብሎ ስድብ ማት ያንቆሽሹበት። ኧረ ጠጥቷል ስድቡ በደንብ አድርጎ ነው የጠጣው ስድቡ ራሱ። ለምንድን ነው እንደዚህ ያልክ ብሎ ነው የሰደቡት። አቤት 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 እኔ እንጃ። ሀፍትሽ አረበ ቁፍቴ ወታ ረፍቴ ቡልተነት ፈካቱ አረ ረፍቴ ቡልተነት ፈካቱ ሀፍትሽ ረቢን ሲጆቃቱ ዶራ ላፍ ጀቴ haadha manaa kee barsiisotaa jirta tarankiidha asbaateen hundubatta doraa laaf jettee haimee akkana sin godhe haimeet bakkaan sin ga'e yaa rabbii yaa rabbii yaa rabbii yaa Allah jechi otoo haimeen duraanii waggaa lamaan duratti haimeetu isaan jiraachisa moo maaliif miizanaawii taatanii gizee tokko maaliif cubbuu dubbattu? Maafi arrabni keessan kuni waanallee aqee ibidda qabataa oola yeroo hunda. Dhugaa rabbii maa nama jibbisiistu dhugaa rabbii. Maa yoo daangaatti godhattanii koo arrabittii keessan kanatu rakkoo teesse rakkoo sin gashiti yeroo hunda dhugaa rabbii. Gizee simmeetii wii keessa taatan amma niddeetii keessa galtanii waan hasoftaniif waan istanii hin beektan jechuudha. Boodammoo waragaa jettanii teessanii of aggeeffattanii lakka anatu haasa'ee jettanii of taazabdu ofumaa deebitanii jechuudha. Dhugaa rabbii gizee akkas bakka seentanii
afaan bantanii iyyitanii nama xiqqeessa nama arrabsaawattu gizee teessanii viidiyoo keessan dhaggeeffattan immoo of jibbitu jechuudha dhugaa dubbachuuf. Amma inni jedhee warri gurguddoon nama sin gurguddootadha otoo ta'ee walitti araarsitu Haayimeef Burukee malee ibidda qabsiistu mitiin. Warri akkas ibidda qabsiisaa jirtan immoo nama gurguddoon nuun oliiti ijoollee qabdu kun isinirraa hin eegamu. Kan inni bakki isin jirtan kun immoo kan waxaatiiti malee kan keessanuu miti. Kan inni jedhee dubbate jechuudha Haftish. Anillee akkasiin jedha yeroo hunda. Warri gurguddoon kun otoo ta'e silaa walitti fidee han araarsu isaaniidha. Han afaan gaariin afaa gaarii caalaa jedhan. Afaan gaarii kan dubbate walitti fidee araarsu isaanii jennaan han achii liibiirra taa'ee Burukee xiqqeessaa oolu Burukee hanqooshaa oolu warra gurguddoo kanaa jechuudha. Warra gurguddoo dadhabnee warra xixinnoo miti xixinnoo nama homaan jedhu iyyuuti xixinnoo toote xixinnoo jettaniyyuu. Xixinnoo kana too jettanii shabaaba jechuun shabaaba kana too ta'e shabaaba jettaniyyuu xinnoo wantinii jettu jechuudha. Hambi kaballeessa dhugaa rabbii nama gurguddoota jaartota bara jaartota waan siniin jedhu gandaa soddomaa faseetu miti ammasiin la kan kanaa olii akkoofaatu liibii galee nama xiqqeessa dhugaa rabbii dhugaa dubbachuu ta'e wallaahi. Nama ilmoo heerumsiisa ta'e ilmoon isaa deesseetutuyyuu gastii galee haadha namaa fi maatii namaa qoshashaa oolu jechuudha. Maa jechi amma inni dubbate sin bakka kana siniin ilaasisu yoo dandeessan nagaa buusaati akka isaan araaraman baasaa malee dubbadhaa malee Haayimee fi Burukee akka addaan bahu hin hojjetiin hanga nama galgala sin argaa sin jira kukkutamee dhufee sin bira gahaa jedhe. Maa akkas jetta kan jedhani arrabni isa jala jiru rafteen bultoo Haftish ani hin beeku har'a darba malee bulta jedhee yaadan garuu maal si godhu. Wayyaa keerra hin jiru sirratti hin tsaafamu. Waan tokkoyyuu kan barbaadanaa jedhan iddoo hundattuu akkasuma arraba eeratu jechi si jala bichaa otoo hin ta'in Burukee jalallee kan otoo ta'in ilaaltanii hamilee nama cabsa wanta tokko wanti hidhuuf hin jiru jechuudha. Jettaniifis gootaniifis warris immoo xuruu gootanii baala komontochi ደጋረጋችሁ ቆቆሮጣችሁ አምጣችሁ ዩቲዩብ ላይ ጫናችሁ ደግሞ ጎሽ ደግ አረግ ሚላችሁ እናንተ ደግሞ ምንድነው ደስ አላችሁ እንደ ስድብ ሰውስ ስለ ሀፍትሽ ስለሳደበ ደስ አላችሁ ወዬ አቤት ያበሻ ንንጃ በጣም ከባድ ነው ሁሉም ነገር እንዳያችሁ ነው እውነት የከበደ ይመጣል እንጂ ምንም ምን ረጋጋ ነገር ወይስ ቁም ነገር ምንም የለም ምንም አንዲቱ ምን አለች ቱብር ምን ትላለች ሁሉ ጊዜ በቃ የምታወራ ነገር እንደ እውነት አድርጋው ታወራለች ሶስት ነው አራት ናቸው እነሱ ውሸት በውሸት የሚያወሩት ዛሬ ደውልኩኝ ወደ መፍታ ወደ ሀፍትሽ እውነት ነው አብሮ ተኝቷል ግን ልጁ የሱ ሆነ እኔ እንጃ ብሩኬን እንደዚህ ያለ ነው ለመፍታም ነግሯል ከሀፍትሽም ነግሯል አለች አንዱ ደግሞ አቤት ግን ለጥቅም ብላችሁ አንዳንድ ጊዜ ለጥቅም ቢሆንም አትዋሹ ቢልስ እንደዚህ ብሎ ብናገርስ ብሩኬ እናንተ ምን ቤት ናቸው እና ሀፍትሽና እና መፍታ እናንተ እንደዚህ ብሎ ምናገሩ ቢነግርስ ብሩኬ እውነት በሆነም ብረንግርስ ብሩኬ እናንተን ሀፍትሽና መፍታ እናንተን አይናገርም ምንም በሆን ምንም አይሉም እንደዚህ ያውቃሉ ሚዲያዎችን ያውቃሉ ውሸትና እውነቱ ምንም በቃ ማወሩት ለምንድን ነው አንድ ጊዜ እውነት ለጥቅም ብላችሁ ልክ አለፋችሁ እኮ ሁሉም ነገር ልክ አለ ገደብ አለ መንቆሽሽ አትሮጡ ውሸት ደግሞ አምጥታችሁ ዩቲዩብ ላይ ጫናችሁ ሰውን አታረብሹ ሰውን በቃ ሰው ጭንቅት ውስጥ እናንተን ሰማ ሄዶ ምን አሉ እነሱ ደግሞ ቲክቶክ ላይ እኮ ዩቲዩበሮች እንደዚህ ያሉ ነው ያሉ ይጨነቃሉ ብዙ ኢቶች ማለት ነው ብዙ ሰዎች ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሰከን ይበሉ
የምታረጋቸው ነገር እውነት እክሌ ዳወልኩኝ አትዋሹ። እውነቴ ነው የምላችሁ አትዋሹ። መፍታ ምንም ቢሞት መፍታ እንደዚህ ብለው አልነገሩም። ብሩኬ ቢናገር ራሱ እናንተን አይነገርም። ማፍትሽም እንደዚህ ነው። ወንድሙን እንደዚህ የምስጥር ወንድም እናንተን ይነገራል። እውነት በሆንም ኧረ አንዳንድ ጊዜ አንዲቱ ድግ አረገች። የጻፈችው ልጅቱ አይቻለሁ። ምን አለች? ዝም በይ አለች። አፊሽ ያዝ ያለችን እውነት ነው። እቺ 3 ናቸው 4 ናቸው። ሁልጊዜ መስጠላ ነገር ነው የሚሉት ማወሩት ራሱ ማለት ነው። እውነት nama dabbara dhugaa rabbi soba fiddanii faayidaa fitoo ta'uu likkiin darbina faayidaa argachuuf ta'u likkiin darbina unni faayidaa argatanii waan hin taane waan nagarre waan hin dhageenye fiddanii achirratti feetanii faayidaa argachuuf ta'u ta'in waan dhageessan dhugaan qabatamaan tokko too wayinimmoo waan argitan tokko otoo haasoftan bareeda abaluutti daawwallee abalurraa akkas jedhee wajjiniin ciiseera innoo jedhee maftaan akkas jedhee maftaan otuma burukeen maftaatiin dhugaa jedhe maftaan kana gadi baasee isinitti bilbilee warra miidiyaa kanatti himaa sumayyuu warra miidiyaa ajaab wallahi nama gaddisiisa. Haftish akkas jedhe haftish obboleessa isaa mistira obboleessa isaa akkamiin obboleessa isaa mistiratti himate isinitti bilbilee hima asmassaay walla fakkaattee xiqimii kee waan xaqamtu otoo likkiitti goote bareedaadha. Nama rabbashuurra faayidaa kee fedhadhu garuu jechan taane hin dubbatin jechan taane naasayi. namni ጊዜ tokko nama taazzabaabara waan sobaa kana sinjala galee namni sin dhaggeeffatu kun yeroo hunda waan ta'uun fiddu waan sobaa malee namaan jedha nama tirzitiidha kun ummataansa dhugaa rabbi faayidaa fettaniis immoo waan hin argine waan immoo dhageenye tokko fiddanii wal keessa mattanii nama cannaqina jechuudha. Kana fakkaata kanumaaf iyyuu aftish rafee bula jedhee yaadu arrabni akka kanaanii egaa akkuma argitanii burukee fi futsumeen mana tokko keessa waliin dhufanii haftishii fi hati jaartiin isaallee wal faanarra dhufanii jechuudha. Egaa jarri lamaanillee girri walitti kaasanii achitti haftishii fi ati manaallee girri walitti kaasanii intala wajjiniin intalli mistirii ishee wanta beektuu fi annaaniin mistirii intala sanaa wanta beektuu fi girriin ka'ee jechuudha. Haftish immoo isheetti hin dubbatiin isheen nafsi xuriidha. Han abbaa fe'ee han burukee isaa taatu ammaalii isaa taatu kan inni jechaa jiru jechuudha. Burukeenis immoo kana caalaa kadhee dadhabee maalaa godhuu iifatama jedhee dadhabee na wajjiniin zallaquuf otoo hin ta'in anaan akkan jireenya koo jibbuu na gochaa jirti haayimeenii baay'ee tokko gaddee jira. Iifatama sitti dhagaama balleessira jennaanis si wajjiniinis qaxxaloo otoo hin ta'in jireenya keessaan bahuu ammanii si maraachuutti naan jettee jirti jechaa jira. Kanarra waan godhuun gadi fiduun qabu jireenya mataa koo jiraadha. Jireenya mataa isaanii haa jiraatanii kan inni jedhee burukeen illee jechuudha. Egaa aaree jira fatsumeetillee boodarrasa waa dubbachuuf kadhee hin dhiisee bakka fuuluma burukee kana laalee dhiisee jechuudha. Haasaallee burukeen baay'ee tokko aaree humnaa ol ta'eera kan isa radda'u dhibee hundumtuu jennaan aaraa jira. Baay'ee tokko nama gaddisiisa waan hundaafiyyuu akka ilaaltan miti waan hundi akkasin immoo jettanis miti parankii ma jedha uummanni ammallee miskiinii wallaahi laazim parankii fakkas ta'u birrii fakkas ta'u jedhu ammallee dhugaan wallaahi parankiin akka kanaa godhantee nama nyaachistu maaliif a'uuzu billahi mina sheexaanir rajiim jireenya ofii nama diiskistee jireenya ofii nama wanti ni jettee parankii amma yoomitti parankiin akka kanaan egaa waan hin godhu kanaa waliin qabu jedheera burukeeni keerumaa fi waan hundaa'e tasaadabochitti muddu.